very Carolina or a Milwaukee to the Alaska or Mama. And Java was one of the things on the day. Reverendly Mataka Rolo, Momo, Woods in Jana, up to the Pittsburgh, Yahajisus. Our Kennedy Okabo Sandra, I never saw. We get about the soon cancer, yes, you in the Yasin Ruta, the cancer, Yase, and the soul. Jam Nalo, Pierre, the Lanceta, only to Holo, Arawe, Capri, Pute, Katima, the Bezarona, ready for Kyle, Mary, the movie solo, and enough. Jam Arawe, Tapero, Baby.
dikumo tse dintsi tsa lorato mo pelong ya morwao e tlhabilweng ke dibe tsa rona. Jaanong a go dire gore re mo tlotle ka tlotlo e kgolo ya lorato la rona. Mme ka go dira jalo re duelele sentle ditlontlollo tse a di dirisitsweng. Re kopa jalo ka ene morwao Morena wa rona Jesu Kriste yo tshelang a ba busa mmogo le wena le moya o boitshepo Modimo o le mongwe fela ka metlha le metlha. Le Baisraele ditiro tsa gagwe.
direla ka fa melaong ya rona le seng gore di solosa ka fa ditshiamololong tsa rona. Go balwa mo lekwalong lwa Yohane yo boitshepo. Ratiwa a re rataneng gonne lorato lo tswa mo Modimong, mme mongwe le mongwe yo o nang le lorato o tsetswe ke Modimo ebile o itse Modimo. Yo o senang lorato ga a ka a itse Modimo gonne Modimo ke lorato. Lorato lwa Modimo lo bonetse mo go rona ka gore Modimo o re rometse Morwa one mo lefatsheng yo o tsetswe gore re tshele ka ene. Lorato lo ntse jaana, ga se rona re ratileng Modimo, mme ke yona o ratileng rona, wa romela Morwa one go nna thuanyo ya maleo a rona. Baratiwa, fa Modimo o re ratile go le kalokalo, le rona re tshwanetse go ratana. Ga bona Modimo, fa re ratana, Modimo o nna mo go rona, le lorato lwa one lo tletse mo go rona. Se re se itseng ka sona ke gore re nna mo go ona le ona mo go rona. Re bone ebile re supa gore Rala o rometse Morwawe go nna mmoloki wa lefatshe. Mongwe le mongwe yo o ipolelang gore Jesu ke Morwa Modimo, Modimo o nna mo go ene le ene mo Modimong. Mme re itsile ra ba ra dumela lorato la Modimo o re ratang ka lone. Modimo ke lorato, mme yo o nna mo loratong o nna mo Modimong le Modimo o nna mo go ene. Ba Kriste le utlwile lefoko la Modimo mo thutong e. Haleluya, haleluya. Ipeleseng joko yane, lo ithute mo go nna, gonne ke bonolo le boikokobetso mo pelong. Haleluya, haleluya. Ipeleseng joko yame, lo ithute go nna, gonne ke bophelong
Onne joko ya me moralo wa me aloha iwa ko adinko umahaliswe kuyo Australia umahaliswe mo ya visite bana balo nabana mbati palamu wono biwa pina ile yo pela yi mewa ba mo ti love Qui pour ça pour le soleil. À qui on dit I just see that picture there. Any dream kills you and everybody should say. So I guess. Oh, you're not going to ask. You don't know I can tell you off. Let's see it. But anyway, my kids will go. Give up. Ala tsetana mukiefa akisukule nale speaker nyana mona ya famorena alorantile alo asika bonne lo feta mera fio ke kabunzi kana morafi umunye memore una tusa kalesoko elitiye nka mose ake alorola mose ake sakafaro kosi ya peto hakisure lona kumpie kutwaja aka count number ya lona honeyano mapelo wa mokeleke hakito kwa la pe because I but the statistics, what you call le suta conditionné pour alors pas le colonel de la asika pa ikahore morena kena o batla go nna se ka kana mbaye lona leo ka hore o lebeletse quality is quantity na bongwe re na le re tsewe maikutlo go bona the numbers mo ile gore re be
le simolla re nna le batho ba bantšha ba batlang go tsena go rona re batla gore re ba rotloetse gore ba nne bantsi nako ya gore re ba sefe re bone gore tota mme motho yo so se se a se pelo fela dikopano tsotlhe di ntse jang le selo se sa gore ga se di-number ke go tsena mo teng ka kopano eo ka gore ga ya bidiwa fela ebile yaanong ka go rialo rona ka koo go na le nako ke be ke itse botlhokwa ke be ke re tomolao and wena ema wena emela gore bolele gore o kgolokeng mo pelo and I'm sure le ka go tlotlwetse dimaka because go na le ntlhango e ke batlang gore Mateo o re simolola ka sengwe ke se e Keresete a e dirang a re ke a go leboga rara fatshe ka gonne o fitlhetse se botlhe ba ba botlhale mme o se senoletse ba ba botlhale. I thank you Lord. O simolola again. Mme so santle di nna a mme go fa ra ba botlhale bo matsebana la metsi go na le batho ba le ka ikutlwelo ba go pelo a le teng why ba se o teng ke ka gore whatever the mystery is hidden ko pelo ga ba se ba tlhaloga and it will not make sense to them because that sense is sensual. Ke sense ya gore ba batla go tlhakantsha le gore but how you are not talking about a mathematical solution. E le gore o tla bona as go scientifically go diragala se go ya go ke but ke batla gore ke mpusetse go se motse gongwe ba ba se ba se motho yo o peloswe yo pelo lo kana le describe pelo tsane why ana bua jalo una le beletse this open inyane pelo how I to move that instrument can think of anybody who needs that looking. If it's necessary, the government operation and check what below Africa. Now tell all of that instrument they do not deny. Second, I'm because on a les choses vous êtes beaucoup de droits qui sont dans le computer ou comme une function et mon mémoire agir marhaba ko pimati ema ko pompa madiao bobo that is why I tell you are you clinically dead or brain dead?
Akuboko mjene pelu. E so mati a compiu anche pelu a fixe conto. Sojano hali ketika zatile chwana lili. Wena kule pelu Kristi akuamara. Tangu kwa kuna mche barua pili babi melwa ipelese joko yame aba witute orawo no pelo etwanzende mutu wituta uzobora araituta opelo asamutu yomitsi kiyo wituta kuchoka wituta kuchoka kresi kabo ngubwa jana na itute mohonna aba rosare ibupelo no le wikokobetu mopelo ya wena wale mopelo why is it so simple as that? Well, I'm making quality a this type of diary. It is more I was saying now we do that. Mopelo ya Jesu. How about then about the one who be give out a jam then naki ne mopelo ya Jesu. Then naki mata who balel lo about wale kore basete bilo ya Jesu. Awitukiesi na Kristo. Awitukiesi kapelwa. Abana bold jaga Kristo hapa. Tamba kuna loki balizo. Lefungule kutana na wezi kama komo. Au wale watu kataba bali image. But it's a Baba was a Martin of Paradoxus and image. By image because one identity so maybe you say in an identity, it's any of what I'm calling Barrier and Boba but it is sense in what of the identity. Well, the house was a solution to that. About simple solutions. The only way to go whatever image. I want to delay an old image. Me, Christian, old houses one image. One name, the Carla Bonus. Question for it. Kai muzwana bari mechi bari ya Kristo lona de ma pe lo be rutu sajam ko me rutu sajam ko re ko pelo ni ya Kristo ko re ona ta ko ya me wa ya because ala ta ko no ta bana na me wa ya ta ko so we don't just come to Jesus ona license yeina we don't start offering around Jesus. But as now we took them away, this now some motivating and some more. To tell to them what they gave you. Here they are one. That way, Idra Hale, and small Mutsulu. That I have 8 relative Mutsulu. Rekaya of the okay. Rabu akan Kristo boleh, kimu fi. Rabu akan Kristo boleh, kimu bulu. Rabu akan Kristo boleh. Saya mengatakan boleh Kristo harus sekaya ini. Rebel apa malah rebel mikres itu so. Dan hawa café orang pun sejak hudule mula rato orang Kristo anale orang tipu. Kalau ada dia boleh lahir.
ya modimo yo a nang le ka gore lefoko la tlhalosa lorato leo. Ha o na le lerato o na le modimo, mme modimo o mo go wena. Na kgwetlho e gompieno ke gore ga re keteka mo pelo e ya Jesu, re tshwanetse re ipotse dipotso di le mmalwa. Re tse to this heart gore mme pelo e ntse jang, re boleletse gore e ntse jang, but amme re tshwanetse it's a fact. So sadly, this is part of what they are making. Don't know. All of us, it's an animal power. That might have one and lead people with an animal. And then explain now how to open go. More than one hard border. Motlhala wa se se latela ke motlhala o Keresete a o beha gore wena yo o latela, wena yo o batlang gore o tseye kgato gore o nne le phitlhelelo mo kopanong eo go tsholetsa ngwa wa gago le go godisa tumelo yo o nang le yone, ke gore re ithute mo go ena. Ka le nako ya tsana le baapostoli, he never claimed anything except one. Gore modimo e love. And o bontshitse seo ka lerato le nana le lone mo modimo. O diretse modimo ka mowa le pelo. Jaanong rona mo dikopano re di direla ka tlhaloganyo, ga re di direle ka pelo. So gompieno pelong ya Jesu but I really do. Or there's a difference between Sesimo Kalawano, Sesimo Video. Sesimo Kalawano is half. Tomorrow we'll have forgotten about it. Listen to see what because our Sesimo Kalawano was our celebrity. But how about us and the Sesimo, our Sesimo Video, our city, and we'll see a difference. More and more to you, you will be. Because nobody the one constitution or chapter what their constitution and whatnot. But then go tell and go our section man Yamola Hotel Yard. Nale Wolebella. Ha ang hotel di losan ko da di diraw ka. You find zero. But most of the time, what our work at the zero, not where to live. Not to live. I didn't he will talk in that heart of Christ. So give up a because because you are leading. This was a great Mopero, you are I took we took down Jesus. Because you want the inspiration, otherwise, they don't matter if you can't put them to heart. Just
la imantswe ha o bala Old Testament a re ke tla ntsha pelo ya letla a ba tsene gore go and revisit ka gore pelo ya letla ke pelo e leng gore ha ena anything mo go yona except for heart. But the pelo e Krista buang ka yona ke e leng gore e kgona go dira accommodation ya dilo tse dintsi mme e be e ba into perspective gore di kgona gore di tlhaloganyesege, di kgona gore di diragale, di kgona gore di bopagane ka gore pelo unites the whole body. That's what it is. Every vital organ mo go yone mo mmeleng o leng mo go yone e romela madi into every vital organ. And how ka diragala gore madi a se a fitlha ko organeng eo. So how ka diragala gore pelo ya ga Jesu e leng dithuto tse a buang ka tsone tseo ke one madi a leng gore a tshwanetse gore a re rute re be re tsele dilo tsa teng ya ga wa se go diragala yalo we are as good as dead. Kevela persa pa so le pa ke ya le ba but o se na se sa re tsone ba le mo se ba pa pura ya so mare sta o tswana fa e go gotle gore pura e rai because it wants to remind every second and I don't know what parasa o se ba mo mi so se go gapole le se o ma o ya kae ke ngwa o go tla ke mo me then we saw Java Ustava Maya Mala Chute of Maraba really when I'm rolling in the Sabbath, you see, or the Baka Jesus, the Baka to Tomo. I would not so much. Now, they put it to the or the catch of them, local of the Rahata. Amen. Amen.
sehemu Modimo rara iyo tatayo. Morena abgolebe lokaton lokholo mo ibile lokasika lwalekamwa elapimea morao iyo oratega ako khatlhega mamogela dineo tsa rona mme ka go dira jalo o dumelele gore di duelele dibe tsa rona re kopa jalo ka ene Kriste morena wa rona. Morena a nne le lona tsholetsang dipelo tsa rona.
re nne re golesegile mo sebeng ebile re sireletsegile mo ditlalelong tsotlhe jaaka re lebeletse ka tsholofelo e boitshepo le go tla ga mmoloki wa rona Jesu Kriste. Morena Jesu Kriste o reile baapostolo ba gago kagiso ya go itlogela kagiso ya mekea yona o se ka wa lema dibetse tsa rona mme o lebe tumelo ya kereke ya gago mme ka bopelontle wene kagiso le bongwe fela go ya ka thato ya gago wena yo o tshelang o bo busa ka metlha le metlha. Kagiso ya morena a ene le lona ka metlha yotlhe. Are balane sesupo sa kagiso.
se re fe o ka falela o dire ai jaka ra bo boni ka mo pelo a bo isi a me ka te ja re ke re tute o nyatsa tsa lefatshe me re tute ho rata tsa lehodimo re go pajang ka ene Kristi o le na Good evening, brethren. Meu nome é Apostle Jesus. Apostle Jesus. Meu nome é Apostle Jesus. Brethren, we'd like to thank you for coming to celebrate this great feast with us. Please don't leave yet. There's some tea after our mass. And then have a good evening. We continue. There's also an activity for the young people for mental health tomorrow in the morning. Don't only devotion until the 8. That's all I had to say. Please, you are allowed to come and join us for evening prayers at 5:30. Thank you and a good evening. Awa kwe mwana waruna Jesu Kristi akiwa tumusikase munga mudingo munga mukiti asitse ngarusi asiro beye beye me le bukhile batsali le bukhajalo le mali kopa lotsedi we kitsaga ke mo wa batho ba ke kai mafaka bua ke sa khale mo tiralo ke bua ke fapa ka mogano ke tso ba ba ke a tema direlo ba ipotsa ba ke bua go mama ke bua setswana le ke bua ke fapa ka mogano ke the devotion is not going to get any longer mama ba le bosi no ke ba mo ke ke a o tla tsena go e ala fa to Al menelitsego ka kopano e rileng ga go nna yana re maka fe ya ka ba kopane ba ba latetseng tse ga na go le devotion kereke ke thapelo ya kereke ya go joina ba bangwe ba ba ikanetseng mo bona bosigo le motsakala pula yana ya kana mo mapolo ba so ba register ba go ha ke ke tsotso le betsa mabolo 78. If I count the heads here, I would even the water so Caesar has we still have a challenge. Because utile matekaro na ana family ili pole zao na dinetituka iswana le baba ba ibeti family baba da kana ko mole mo wasayiti ya mbularo ngalo ba kunyana ba pelu kijulukana kaya keleke ule na wao kesi kaju. So anyway, thank you, brothers and sisters, and have a lovely evening. And I hope you carry whatever you had home with you. They will share the Mama and say, see them praising, just to see them have hope in your heart, Jesus. Yeah, I'm going to now it's so much. Morena, Amen.
ba le fa le ba ga rona go ba le teng me ne le lona ka mehla le mehla. A re tsamaye ka kagiso ba go rata le go dira Modimo ka boitumelo ka go direlana.
pelo e boitshepo segolo ya Jesu o re utlwele botlhoko letsatsi la gompieno ke letsatsi la moletlo wa pelo e boitshepo segolo ya Jesu o re utlwele botlhoko letsatsi la gompieno ke letsatsi la moletlo wa pelo e boitshepo segolo ya Jesu ke letsatsi le kereke e re bolang gore re te go ipelela mautlwelo botlhoko a pelo e boitshepo segolo gore ke yone e leng gore e ne ya thabiwa go Calvary madi le metsi gone gore re tlhatswe re fodise yaanong mo letsatsing la gompieno re le kopano ya pelo e boitshepo segolo ya Jesu ba re ipiditseng ka lone leina la pelo ena ya morena wa rona Jesu Kriste re taga pele ga gagwe mo bosigong ja gompieno go ta go keteka lone letsatsi la moletlo re itse gore re mo kgweding ya devotion e leng gore re bitsa re re ke kgwedi ya motlhala ya pelo e boitshepo segolo ya Jesu ke a leboga.